Nagtuo, Paing makita na musing. Sifac pa Kaksakin when natin God, Maritya ke Zechariah sapta ya fasyan kisingaulan. Ya singoy fasluo na pangan todo kutata ko sramsramkin belem sa Zechariah o pacl lalingan tako yeme nara kita gisligo was fin mesas taka wikat ifin makum kain kashikat pe share ya ka like ya we open ka kauklum in ka pentako wikat pe naka telecast lasha at live stream na website lasha pa www.gasingold.com Gasingol spell Sasisen KAHSINKOL.com na kadai pe stream na ke Roku channel finar smart TV na dum kung some add Roku Apple TV. Ay na bel na kay wamit ligat fastament na ge on na sikla sa plashan e falla na inashwedo klesilas kutsum na yuin got mid second gilas kat fastament. Ngan siligos kun pusin tagawiya at kani Roy. Olem got flat lena it is gaji fak lumalab. Bilog mo lush. Bilog mo hupes platin. Bilog kan talikil duse. Jiba akli len satis kum akli na chishmising. Ayele ilong lang lum got kan talikil duse inga ben akli wala na lum. Ayele posilos sa mamutulle dia na matayali kilos sa sumdigilom silos at dia na follow. I guess with long lum na siya long si yok lum na siya kat wibe at kan washin gal siya kay kadash ko yap katakling muna lum panang bamdal gikat ashtamit ila siya ka ashalum wikat ashikat program saying then makan tafla kaslum fall na kilom sila paging misya klash ke bel saying kat siya Paing na kewa again when siya fun na dum siya lim Jesus Christ. Amen. Amen. Kung ano ka kalim ya nga nge serde tara kate kanta akfasrye program sing. In fact, yeah, di may course na gawon course male ke long lang kat kat kanta ko pe aske klan sa singin tavla gaston kat. Sipe la siya in tavla gaston kat ano sing kadash ko ya kador magin medium saying pa online ay gain kat aske website la siya pe website sin kowos.com KAHSIN.com na pero like to check out housekeeping masimit if in we got the program mo masum kan cash kat ke we ang proilo man bago min share live stream saying ikaw kung yung Facebook nganin mo coin we be loops la gasan got sama the good life flash ilos yung fakan to ka liye ko finelos yung to ka pa na again live saying in we got al cash yang pe na ngosh ke ngan monetary pe chat flash kewa na now kung pinstrong yung kasi gold page na nga dia post lo man in saying I think kung koin if naka actually nila kumasya kung bigat yang niya ka share ya pe nakaw kung yung Facebook nga ni in magkapenta ka wikat na katta ko online like Tuesday na kayo wakya week ko ana ko sila tigni sa na ay akfasrye la makudel na git Tuesday ke weeking ya kishben el aşk kaya wala like for vestes lalo so los solidified or luman perim text kan pada bela wal ko shaw ya na pamising out singa na or kat ke siliko was ko sin ta ka we kat ke ma sing anda ka sham kin Zechariah sapta ya fasyan ke singa ulan pag ni sham kin singa na kung ko in academia na kumwikat yalla kasheng benamnas kumvinkat na sharia. Nga som nag ons ko ba nga usik yan kay ni kaya nga uns ko nga
vingan wikat keun sukungan syukye ngan sanginon All right.
asan weng den gielan bangen yaiko. Akayagum pamlel Solomon ke talent ma dagat na suwas ngan was luksong na in aglin longklan kat na suwas. Sa mga tabi na sa wipalakin ke siya noon makuha sa akayagat. Na nga mo file kita investment na ke program lasha olutua ETLS. De sramkin menanak singon ke nga fak ngan le si vesikat lakum nam singin fak mo Kaksakin when Nutin David. Kaksakin when Nutin David, kachamkin to sa David pangan, na marichanar ke Zechariah, saptaya, fos yan nakisingawan. Na, ano kaya akal nila, marich nga foto, if nga kum loeng na ke kanon marichingan, le, kede awe ko, kede isla fakya, kalmiye ko, Lemea si Fossing Sramkin min Fossaliwo pangan. Fossaliwo kung dilat dagang engan ko was madsayan. Messi ka nero follow siningan. Vinke topukan kisensiyak singan met kumisife na sige kumin kine ko non ko le Messi ka ngan. Sokta so read minsan naging sapta singan na ash kaisiya inen mashamsramkin kisapta ya fosse fani natin. Fosse hindi kasi ninengan lamaya akalim yela parang Northern Kingdom parang katama masikyak na sin Northern Kingdom. Kami factual nga pa en Israel il fashion ke ipluwo en Israel Northern Kingdom, Southern Kingdom. The Northern Kingdom il tribe singaw pa ashwengan. Southern Kingdom pa in Jerusalem ashwea pa Shuflal Judah e Benjamin pa ashwea. Abangan en Jerusalem pa temple si fan na ashwea. Nige pellan lane mapangan si temple lan God ashwea. Na fosse nage fos algos. Il sramsramkin masikat na sin matan fel Northern Kingdom kasi ma en Assyria sa makatil lela ko yung sikia kinta ka kanaw sa Rusle. Kanaw sa Rusle diye kisipin katil lela ma siya kustin lalos. Na ash kung finlalon nagipukmal Zechariah parang siya pukmal na mo mit pala si shukti kalme pa shukle kanon pala lalo. Jibesi siya minor prophets may yun suppose pages ko sapta ke pukmal Zechariah. Nasakta maarama ma oracles kana mga tashwaya. Na New International Version in NIV, alert magkin Daughter of Zion. Daughter of Zion, if you Daughter of Zion, lumayat na kay ilusama tafin in Jerusalem. Ngayon pa, lumayat Zion. Ano kaya nga fakil katov English versions in fact maging Nutin Zion ka daughter of Zion na maritsla kum na misengin may ilsam na kaya may Israel na kay wain ako na nagkatukalan may lango singan pafos siya lang ingatek ingatek ifo ako siya singi ilus peng buwas na silos pangagum katmet life ng tayak flat Christmas kasi sila nilay na Paing si matagayin il taka fall nakipel si Milos hal na ini na mitlango si Kishipin fush nga lalo si ilya si masik na silos yimatalos na ino si inil na pel na ino si mitlango si Zechariah taka siya il taka pacl
wala na lang to ko siya sing pacl ke posisel el ke posisel makena o ali yo kola lap ashinel alay tar makin na geçipin kola lap il efa us misle na in mashlon maton fel na kayo pangespelan metlango sige us misle sin maton fel na kayo il pa metlango si ma esi mula na sin tintal initial na kayo kung initial na mga na na sin na kayo na out il ke kung ready ke ule ang mato il sramsramkin la il pa stong ki forsoko uçak in akademiye possellar il posisel é o ebel de qualquer mis porque oilan medin bel so yoktan ke Eastern Middle Eastern kepulan bel say oyalalo sa pa toko siya siya matafin tong gisaku ilyak na in city ya il tako ke misle il fin matafin orsaku na il tako kalmiya pa il ako la ilan tako mayuni ensin na daqui vim para que the triumphal entry se acho que é meta saptalon si fosse que você me gosta ele aquele mila win na tinkat ele mata fin soko tongi ilyak na in city Jerusalem sama oye sige luxury na aquele mie fosse se lovely in suk pagay na usin na sin na kayo ma sa mga akademiya kimari saying yok na ke Zechariah sa paya wasa ke musingaw na fin ka to na sharpram sing Zechariah ng sikik ke ula yang mata sa oye pe sikik ke ula yang sasa kesumlal meto oye luoyinge ko sharpram luoyinge il already massive fun na sigmod ko fukuye sama oye sinisika Zechariah il baloy na sin waiting blood bell sing na takolan akala mi na fushekin mista sing il tako ke pel sama na enaya in may tao na ke blood bell sing kishin na ke akal mi piang sila kishin pushkalalos na Zechariah tako palye mo na kalam gel ke ule ang mata oye ang sik na sikyak o yung academia ka at characters lang ka dahil omnipresent ay nga pa il osh Aqui ako mas que dispensation of grace que logo lang sin lumalalap ngay kalye ke siya pro tasok to kubinta ka da battle sano tugun nga kalye program siya ngayon ang gwen siya to ka long Facebook loman to ka nag casting gold page ako milila ile replay masing para ka darwag in Facebook o may in Facebook free recordings nga kung maintain kaya kata site saya nga aliyok mo sa ke Facebook free na tamol soswa paing kum gulo ke kum tako pe casta nakay kum vasbet record yak to sa pa mangal shukya on kum yak bensim da sis kum at naglin siya at sa kum gulo ke akay kum tamol ama pangay balita FDA vinash fact ko sinsik lang na siya ngayon liye message lusan nangayon awla baitlan casting ko in fact lumalap masiwas na kewa ke cash na kewa lowos ke parang broy lowos kukus ma support ka daragat ka ash gining kat ke spell sin fact lumalap masiwas na kewa nga ba ke wayan nan ngay
Double sustainable mod got cash na inkenik ko along gulo akay gum kaya yung cash ko yan gulo lang kasi be long pa siya double sauce akay gum bangay los sa mga gan diye agan diye malos sumos laan gulo malak na siwas na kewa at showing gidan Akaliye program ki siye proy no ada kang ayakkel minga gasin akkay na si shuosan o yuru shokta nga si fen ako gasin ko ufinin na si Bible English on ida kan oto ye game son you say actress luman this is spot new mayin mayile wen bagat kan isot na subsay gaslan ka Magunya siya bakit kat alay ka sa simuk pagifan ta. Kat ka nung sunod siya wana siya. Kat makasikat ka na bakat. Ay na science kung hindi ba kan sosob gan kan. Kat ay na science of that magumail siyofuk na kaya kung gaswan. Gumail singa. Kat ay na. Pang may fakir ko. Kat ay ba na kasi science lang gaslan kan. Kat point ka na yung mga din fact na wala. Makasikat siya na ligisayin na pa. Science nga na yan. Mas sumdasunan ko kung bakit naman science nga te asya we. Fanawit fakir ko, finchak singan bakit. Then mo communicate again sa nakat ashpe way. You got point you to godly directions. Finchak ko bakit oy be ashpe kay singan. Then the fact mo kay fan. Then do na sign na takat or na sign na kalya po. Ali the message ba ko ngay meeting up pro yan ng maklin kum Luciana in Hawaii. Honolulu, Luciana kay kum tuwa benasum. All right. I got pro kalia. All em God flat lena. Kat civil be. Basta yetom zaklum alam. Kay kaslum sa mga kaslum pa pel na kayo. Pa na kayo. Lumalap ke dia dui in mong sikat Maita, may katsfal kasolebel basbas. Which been long shalom na sish, kafis katya, liye katya, yo may. Masa masik na sish maupehingi, may isang actual sikat, may isang kaikat, may isang flocking kat. Ayun. Ilus sa masyak na nakaan na bamda ng nas. Nimit dui in Kashalos, o kayang long silom, long siyaklom na silos, o kayang long na siwas na kewas, katsun kaping programa, and Paing kowos, in fact, kula kaya kaslowasan, katingin na kita kalya program. Ay, kula na malalap. Akay kowos na kewas. So, isa min talaga Tuesday, o awit kosh, ikawan, wala taking interest call, and taking sena. Ngay kung flow na los, kasi bin class sila ngay safla, kaya matan May, After mga graduate lagi fall ke class after sa kabash ke fall sa mga August kan. Parang ako flow ulos ke Tuesday. Dr. Kibel sa long silent cut I guess that getting ang good so ulos. Ako we got ke ulos ke Tuesday kat film. Lang wala. Okay goes. Yes, Lord, God,